A posle našeg priloga o učiteljici iz sela Kordinca kod Prokuplja, koja je knjigama iz lične biblioteke pre godinu dana formirala školsku biblioteku za svoje đake, javio se veliki broj onih koji su želeli da se priključe njenoj akciji. Pa od skromnih 100 knjiga na početku, ova biblioteka sa preko 1000 naslova polako postaje seoska. Od Hajduk Veljka do 20.000 milja pod morem, knjigu po knjigu, deca iz škole u Kordincu za godinu dana prikupila su biblioteku koja sada broji preko 1000 naslova. Mi smo donosili knjige od kuće i radovali smo se svakoj knjizi koja je došla. I mnogo smo čitali. Ovo mesto mi puno znači zato što i ovdje dolaze roditelji da uzmu neke knjige da čitaju. Ovu interesantnu akciju započela je učiteljica Jelena Babić knjigama iz lične biblioteke. Želja joj je bila da njeni učenici knjigu zavole kao prijatelja. Posle priloga na vašoj televiziji sve je krenulo na bolje, da kažem, tako da su se javljali ljudi iz cijele Srbije. I roditelji su podržali opremanje biblioteke. Ovde više nema problema sa nabavkom lektire. Morali su u Prokuplje da idu, da uzimaju iz biblioteke da bi nešto pročitali. Sad stvarno imaju priliku ne da pročitaju, nego da se obrazuju. Deca su zavolela knjigu, čitaju koliko toliko, malo su se sklonili od kompjutera i telefona. Škola u Kordincu postoji 70 godina. U novoj zgradi zidanoj 2003. godine prva 4 razreda danas pohađa 5 đaka. Što se materijalnih uslova tiče, to je sve zadovoljava evropske standarde, sad se trudimo da obezbedimo i što bolje nastavna sredstva i modernije, naravno. Knjige su bile izvor iz koga su crpli ideje za novogodišnju bajku u kojoj su za roditelje i meštane oživeli omiljene likove.